يا حامل القرآن. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Адам кылып жаратып, анын ичинен мусулман кылып, айванаттардан айырмаланып туруубуз үчүн жана кайры диндерден айырмаланып туруубуз үчүн ыйман, акыл берип, алардын ичинен дагы көөдөнүбүзгө Курандын нурун түшүрүп, тилибиз менен Куран окуй турган кылып тандап алып, мен Куранды окуганга, жаттаганга, маани маңызын түшүнгөнгө жеңил кылып койдум. Барбы эми Куран окуп жаттай тургандар жана анын маани маңызын түшүнө тургандар деп. Улам өзү түшүргөн Куранды биздин жүрөгүбүзгө жаттаткысы келип, өз мээримин төгүп аткан жаратуучубуз улуу Аллахка чексиз мактоолор болсун. Өзүнө түшүрүлгөн ыйык Куранды 23 жыл чарчадым, чалыктым дебестен эң жогорку деңгээлде үлгү катары жашап өтүп, жада калса түпкү негизги жашоосу жолдо бара жаткан тирүү Куран эле деп сабак болуп калган даанышман, акылман залкар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизге ушул Куранды колмо кол кылып, же ооздон оозго, же жүрөктөн жүрөккө аманат катары таштап өтүп кеткен улуу муунга. Анан мына биздин бүгүнкү түз эфирдеги Куран окууну үйрөнөм аттуу сабагыбызды өздөрү көрүнбөй эле экрандын сыртында иштеп, эмгектенип аткан операторлорго, режиссерлорго, пультте отургандарга, жардамчыларына, бүт бардыгына. Жана мени менен жаттаган сүрөмдү оңдоп алайынчы, маани маңызда бир аз түшүнүк алайынчы деп экранда мени менен маңдай теске отургандарга дагы Алланын түгөнгүс мээрим жана тынчтык болсун. Аллах Тааланын бул дүйнөдөгү да, ахиреттеги да тынчтык деген сыпаты менен саламдашам. Ал ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амансыздарбы, көрөрман бир туугандар. Кайрадан эле ар дүйшөмбүнүн кечинде Куран окууну үйрөнөм аттуу сабагыбыз менен биз түз эфирдебиз. Биз өткөндө Мутаффифин сүрөсүн тагыраагы өлчөөдө, тартып берүүдө, таразыда жана иши кылса ушул соода саттыктын бардык түрүндө алдап соода кылгандардын азабы жөнүндө, Аллах аларды каргыштагандыгы жөнүндө аталган сүрөнүн 1-чи аятынан баштап 12-чи аятына чейин маани маңызын, окулушун өткөнбүз да. Бүгүн биз эми 13-чү аяттан баштап 27-чи аятка чейин 16 аят окуйбуз. 13-чү аяттан башталыш. Астагфирулла. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا. Эгерде биздин аят аларга окулуп калса, силерге Аллах Тааланын мунул аятын далил кылабыз деп кимдир бирөө айтса, же Мухаммад пайгамбар аларга жеткирсе, жана ушул аят азыр ушул эле доордогу таразадан алдап жүргөн, фажирлик, фасиктик кылып, бузукулук, бузгунчулук кылып жүргөндөргө окулса, алар пайгамбардын доорундагы кафирлер сыяктуу жана бузгунчулар сыяктуу пайгамбарга жооп берген сыяктуу эле. Qala asatirul awwalin. Ойгойчу, Мухаммад. Раббиңден кантип эле топтоп эле асмандан китеп түшүп калчу эле. Кантип эле сага буйрук түшүп калсын. Сен биздин арабыздагы эң кедейбиз, жакырыбыз.
Sen bolsоң, анан сага şu kitep çöp, sen şu paygambar bolasyňby? Bul saga düşüp atkan neslerin büt bardygy asaturil awwalin, algaçkylardyň bir jomogu. Balasyny uktatyş üçin, ubaktysyny ötkörüş üçin, elde aldaş üçin çıgarılgan bir ulamış jomok da dep alar gol şilteşip teke bere boluşkan. Adır uşul ököbüz tehnikanın, ilim bilimdin önügüp örçüp turgan uçurunda Allah Kur'anda momunday degen desek, bunu Muhammad özele tige Torat'tan alıp, İncil'den alıp, Zabur'dan alıp жазып algan da bul bir jomok da dep kitepti uşul Kur'an'dı kemsitkenler var. Jok emes bar asır. Kur'an'dı ırgıtı birgenler var, tebelegenler var, kordogonlar var. Okugusu emes, ukkusu gelbegenler var. Ukkusu emes, bul jönde taptakır söz boluğunu kalabaganlar var. Huday saktasın. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Kella. Oy jok. Jok, андай emes. Siler oylagандай emes. Teskerisinçe alardın jasagan işi sebeptü, özlerinin kılgan jaman işi sebeptü, özlerinin yüreğine kara tak basılıp kalgan, möörlönüp. Kudoşul. Yüreklerine basılgan möörü üçün kara tak möör basılıp kalgandık üçün alar emi mından keyin Kur'an ayatlarını hiç kaçan hakikat dep göre berişpeydi. Kuday saktasın. Bizdin doğruda da kudoşondoy yüreklerine kara tak basılıp kalganlar bolup kalbasın. Kalla innahum an rabbihim yevme izin lemahjubun. Kalla Kalla innahum an rabbihim yevme izin lemahjubun. O Muhammed, eskert alarga, eskertip koy, bular mıntı toң moyundugu menen ömür süre verişse, jakın arada alar bul jarık tönü menen koştoşup, jer tübüne düşüşet. Jeyintiga alar erteň menen aldıma gelet ahirette. Birok alar oşol uçurda, uşul kılışkan kılmışı sebeptü, jasaşkan çoň günöleri sebeptü, Kur'an'a bolgon toң moyundugu sebeptü, alar Rabbisinin tosulup kalat. Beyişke kirip atkan momun musulmandar öz Rabbisinin sululuğun tamşanıp görgön uçurda bular Rabbisin göre albaydı. Anonim ne oluşat? Thumma innahum lasalul jahim. Rabbisinin tosulgandan keyin alar beyişke kirmek bele. Rabbisinin tosulgandan keyin alar dene orutuuçu jahim tozok otuna girişet. Alardın bara turgan jeri tozok otu. Ankene alar bul tozoktu dünyada jürgöndö aldamçılık menen metrden, tarazıdan jana başka neselerden özdörü satıp algan özdörüne. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Oşonda Allah taraptan alarga aytılat. هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Mına şunu siler jalgançı degensiňer. Uşunu siler jalgan degensiňer. Oy, tozok jok, beyiş jok. Tirübüzde bu dünyada jaşap alalı. Jasay turgan nesenin büt bardygyn jasap koyalı. Ölgönden keyin kimge keregin bar ele? Sögüň söpöt bolup çirip bütöt. Al moldolor Kur'an'da baraktap alıp jalgandan eldi korkuta beret dep siler kuduşul tirilүүnü anan ılganyp jakşylar beyişke, jamandar tozokka kirүүnü jalgan degensiňer. Siler jalgan degeniňerdi mına бүгүн öz közüňer menen körüp atasyňar. Bolgunu dagı bul tozoktu siler amanat dünyada jürgöndö. Soda satыкta aldamçılık kılуу menen özüňörдүн пайdaňarga uşul tozoktu satyp algansyňar. Dep aytylat Allah tarapdan.
Bul emi tarazandan aldagan, metrden aldagan, jaşosunda aytor bardyk nersede buzukuluk jana buzgunçuluk kılıp jürgönдөр. Kur'an'dı Allah'tan kitap emes, bul jönököyle jomok. Baş aylandırgan, elde alaqdı kılgan jönököyle jomok degender üçün uşul tozak azabı var. Kuday saktasın. Biroq bul dünyada momun musulman sodeger var. Alдағы metrlep satat. Alдағы tarazalap alıp tarzalap satat. Alar kanday? Estağfurullah. Kalla inne kitabel ebrari lefi illiyin. Muhammed. Dünyada izgi işlerdi, mıhtı neslerdi jasap takvaçılık menen ömür sürgön. Soda satıkta ötü etiyattık menen, iş alıp barıp kıldattık menen mamele jasagan. Takvalardın kitepleri alar illiyinde yazılgan. Illiyinge kattalıp kalgan. Alar nısımdara. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ Ey Muhammed, bu illiyundun emnekenin bilesin de. Yok bilbeysin de. Men bildirmeyince sen bilbeysin. Anda bilgin. Bul illiyin. Bilem ne? Kitabun merqum. Mür basılıp, javılıp, mür basılıp, bekitilip koyulgan kitap. Beyişke gire turgan sizdin ısımınız, atağınыздın ısımı, siz takva, jana ata-enеңiz takva bolgonduk üçün, bul dünyada soda, satıkta, jaşoda, namazda, ibadatta, mamilede en mıktı dengeldegi, jogorku dengeldegi sapat menen takva bolup jaşagandыгыңыз üçün sizdin ısımınız beyişke girүүчү adamdardын ısımları kattalgan illiyinge sizdin de ısımınız kattalıp müür basılıp koyulat. Anı hiç kim açpayt. Anı Allah açat kıyamatta. Oşol жерден sizdin ısımınız okulat. Bul sizdin beyişke joldomoңuz. Allah'tın sizge jönötkön beyişke bolgon çakırıgı. Kadimkidey siz biröөнү toyga çakırıp atkanda çakırуу bilet. Yeşheduhul muqarrabun. Ova. Sizdin ısımınızdın oşol katka жазылып, kitepke жазылып, түшүp, anan bekitilip, müür basılıp, anın içinde sizdin gana ısımınız var ekenine Allah'a en jakın bolgon perişteler güvögötөt. Ova, ya Rabbi biz güvögötöbüz. Sen jazdırgansın bizge dep. İnnel ebrâre lefî naîm. Elbette takva insanlar Allah'tın aldına varganda en jogorku dengeldegi sıy hurmattın iyisi olup yaşaşat. Sıylı konok, kuda sök, ata-enеңiz je ahirettik dosumuz menen sıylı dastorkonda şunçalık sagınıp oturganday, siz takva bolsoňuz emi Allah'tın dastorkonunda sıylı orunda gana oturasız. Kantip alel eraiki yanzurun. Takvalar oturganda dağı ukmuş, jumşak, eki jagынан söyöngüçü, arkasından söyöngüçü var mamıktarda, orunduklarda, oturguşlarda Allah'tın köz joosun, köz rahatın alıp, közді kayra көргөн сайын көрсөm экен деп суктандырып өзүнө тартып койгон, Allah жаратып койгон, жасап койгон нерселерге суктанып, тамшанып отурушат. Bir чети суктанып, тамшанып, bir чети дүйнөдөгү жасаган иштерине өздөрү ыраазы болуп Аллахка шүгүр келтирген абалда турушат. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Ey Muhammed, sen alardın yüzünön ele
бейиштин рахатын анык көрө аласың. Алар орундукка отурганда бу дүйнөдөгү кыйналган күндөрүнүн баарына ыраазы болушуп, тескерисинче бул дүйнөдө мен жакшылыкты көбүрөөк жасаган эмес экенмин да деп бир чети өкүнүшсө, экинчиси жасаган, кыйналып намаз окуган, кыйналып орозо туткан, кыйналып Кур'ан окуп, кыйналып жатташкан жана кыйналып жаттатышкандарына ыраазы болуп жүрөк жүздөрүнөн нур төгүлгөнүн даана көрөсүң. Жүздөрүндөгү кубанычы алардын бейишке киргендеги ыраазылыгы. Сен алардын жүзүндөгү албырган нурданып аткан кубаныч нурун даана өз көзүң менен көрө аласың дейт Алла. Юсқауна мир рахиқин махтум. Алар качан гана орундукка отурганда шундай керилишип, жайбаракат бири-бири менен сиз да жасаган ишиңиз менен бейишке кирдиңиз да, албетте Аллахтын мээрими жана кечирими менен жасаган ишиңиздин аркасынан такыбалыгыңыз менен, адилеттүү, тазалыгыңыз менен бейишке кирип отурасыз да деп, бейишке киргенде жердин тиги бети менен чыгышы менен батышындагы адамдар дагы бири-бири менен кадимки кечеге эле көрүшпөй калган таанышындай кобурашып отурушат. Аларга Аллах тараптан юсқауна мир рахиқин махтум, мөр басылган, капкактарына мөр басылган, ичкен сайын уртагысы келип тамшандыра турган аябай таттуу суусундуктар алардын алдына тартылат. Мөр басылган дегени алардан мурда эч ким ачып ичип көргөн эмес. Аллахтын сыйлап атканын караң. Аллах ушундай сыйлайт. Сиз үчүн Аллах бир суусундукту даярдап капкагын жаап койду дең. Аны өзүңүз ачасыз жана Аллах ачтырат. Сизге гилмандар, бейиштин ичиндеги кызматкерлер сиздин колуңузду бурап ачтырбастан өздөрү ачып сизге куюп берет. Сизге чейин аны эч ким ачып ичкен демес, ооз да тийген эмес. Эмнеге? Сиз Аллахтын китеби болгон Кур'анды чыныгы китеп бул деп Кур'андын ичиндеги халал нерсени халал, харам нерсени харам деп жашагандыгыңыз үчүн, соодада так болгондугуңуз үчүн, мамиледе мыкты болгондугуңуз үчүн, жашоодо таква болгондугуңуз үчүн сизге тартуу боло турган жакшылык ушул. Хитамуху миск. Суусундуктун эң акыркы тамчылары дагы жыпар жыт менен түгөнөт. Суусундуктун эң акыркы тамчылары, кебиркилер чайын ичип, сорпосун ичип, тамагын ичип, аягына калдыгын калтырып коет. Жок, бейиште андай жок. Бейиште акыркы тамчыга чейин тамшанып ичесиз. Анткени башы кантип жыттуу болсо, анын акыркы тамчысы дагы ошондой жыпар жыт. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Андыктан жогор жактагы айтылган бейиштеги мыкты орун, даража, сый урматка жетишиш үчүн эме атаандашкандар эми шымаланып кана атаандашып көргүлөчү дейт Алла. Сен бир бута коюп атышып бир дүйнөлүк пайда көрүш үчүн аракет кылышың мүмкүн, же бир мара коюп чуркап келишиң мүмкүн, же аттын үстүндө чабдарды күлүктү чаап алып таскактатып келишиң мүмкүн. Бирок эми бүгүн шымаланып жакшы ишти жасоодо, жетимдин башын сылап, жесирдин алын сурап, кийими жокко кийим берип, тамагы жокко тамак бергенге шымаланып жарыш, сага да ушул мыкты орундар берилет дейт Аллах Таала. Жарышам дегендер чуркап эмес, жарышам дегендер ибадат кылуу менен, намаз окуу менен, орозо тутуу менен, китеп, Кур'ан окуу менен жана Кур'анды бирөөлөргө жаттатып окутуу менен, арамдан алыс болуп адалга жакын болуу менен, таразада алдабастан так болуу менен ушул орунга кадимгидей шымаланып жарышкыла. ومزاجه من تسنيم.
жогору жакта мөр басылып, анан сиздин алдыңызга гана келгенде ачылган суусундуктун аралашмасы тасним. Андай тасним аттуу аралашма бул дүйнөдө жок. Тасним деген ысым болушу мүмкүн. Тасним деген аталыш болушу мүмкүн. Бирөө кыздын атын тасним койсо, бирөө дүкөнүнүн атын тасним койду. Бирөө жөн эле бир ишканасынын атын тасним койду. Бирок ал бизге арналып бейиште бериле турган тасним аралашмасы эмес. Ал тасним бейиште гана муновул сага суусундугуңа аралаштырылып берилип жаткан кошулма бул тасним деп улам аталып айтылып турат. Анткени ал Аллахтын өзүнүн жасаганы, өзүнүн даярдаганы. Аллах аны бирөөгө буйруп даярдаткан жок, жасаткан жок. Анткени Аллах өз сөзүндө "A'dadtu li'ibadi" бейишке кирүүчү бенделерме мен өзүм даярдадым, өзүм жасадым деп атат. Аллах өзү даярдап, өзү жасагандарынын ичинде сиздин тамшанып иче турган суусундугуңузга кошулчу кошулма аралашма тасним дагы бар. Айнай яшрабу бихал муқаррабун. Таңдайы қатып, чекесинен тамчылаган мөлт калт терге кээ бири тизесине, кээ бири киндиги, кээ бири алкымына чейин чаңкап суусап аткан учурда Аллахтын алдынан мөлтүр булактан такыбалар гана ууртап суусундугун кандырып иче алат деген. Караң. Ушинтип biz 16 ayatты, ортоңку 16 ayatты аяғына жеттік. Biz бүгін ушул 16 ayatты ғана маанисин түшүнүп, андан кейін кайра окуп, оңдогонго аракет кылабыз, буйурса иншалла. Биздин сабагыбыз башынан башталат. Estağfurullah. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuday saktasın. Bir uçurda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul Kur'an, bul kitap, bul Allah'ın sözü, bunun içinde buyruk da var, tıyıu da var. Bunun içinde tozok da aytılgan, beyiş de kamtılgan. Bunun içinde sizlerge çeyinki kovumdun kabarı da var, sizlerden giyinki kovumdun kabarı da var. Dep aytsa alar Esatirul Evvelin, bul ulamış, bul jomok, Muhammad bizdi bul kitap menen aldabayla koy deşken. Kudoşol kovumdun bir kaldığı siyaktı bizden arabızda atı musulman öň tüsü turgan turpatı tüspölü musulman birok anın tilinden peygamberin doğrundağı kafirlerden oğuzundan çıkkan sasık bılgıtkan jama söz çıgadı. Bizde var misal asır. Sizge maga zamandaş bolup yaşap atkandar var. Kur'an desek oygulaça al kayakdagı bir bılcırak kitap degenler var. Kudoşol bılcırak kitap degenderge erteň dene orutu жазаптар бар. Kuday saktasın. Alar emnege müntüp atat. Bilespi, emnege Kur'an'da uğulamış dep atat. Emnege Kur'an'da alar çınıga Allah'tın sözü dep tan alışpaydı. Emnege? Antkeni sebebi var. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Alar günündük yaşoosunda bir tıyındı, iki tıyındı, 4 tıyın kılıp köböytöm dep ulam metr menen tarazadan aldap jürüp aramdan akça köböytköndük üçün oşol köböyüp atkan aram akça alardın jürögün kap-kara kılıp tak kılıp koydu. Jürögüne tak kılıp koydu. Bilespe? Nurul basar, nurul yakin degen var. Basar degen közdün nuru. Közdün nuru öçüp kalsa körmey kalады. Al emin nurul yakin degen jüröktün nuru. Jüröktün nuru öçpösün, Kuday saktasın. Közdün nuru öçüp kimdir biri bir je 2 közünün ajırap kalsa uzun tayak menen ulam
таянып тыкылдатып басып кете берет. Аны көзі азиз дейді. Bizde öte tam ayatılgan köydönü kör, kökürögü sokur, köydönü boş degen uşular. Kökürögü, köydönü sokurlar, bular özlerinin jasagan aram işlerinin özlerinin жүрөгүнүн көзүн сокур кылып койгон. Ошол себептен көйдөнү сокурлар бул китепти уламыш деп көрүшөт. Китепти Аллах түшүргөн Кур'анды уламыш дегендерине өздөрүнүн жасап жаткан арам иштери себеп болуп атат. Аларды эч ким айткан жок буну жалганга чыгаргыла деп. Өздөрүнүн жасаган иштери өздөрүн сокур кылды. Өздөрүнө сокур кылып тим болбостон жубайынын дагы, уулунун дагы, кызынын дагы, ата эне бир туугандарынын дагы жүрөгүн сокур кылып бүтмөй болушту. Алдап сатып, алдап жашап жүрүп. Калла иннахум ар раббихим йаума изин ламахжубун. Сиз билет алдыңыз, уча турган болуп атасыз. Атаңыз, апаңыз, жубайыңыз, өзүңүз болуп, жана уул кызыңыз менен алыска сапарга чыгып атасыз. Мейли жай кыйсалуу, мейли кыш кыйсалууда. Толтура адамдар менен аэропортто турасыз. Сиздердин кезегиңиздер келип паспортуңуздарды кадимкидей регистрацияга каттоого берген учурда сиздердин паспортуңуздардын туура эмес экендиги, жана билетиңиздердин туура эмес алынып калынгандыгы, же булар туура болсо дагы сиздердин паспортуңуздарга катталган үй мүлкүңүздөр, жер жана темир тулпарыңыздар болгон унааңыздардын салыгы төлөнбөй калгандыгы үчүн сиздер бүгүн тияка уча албайсыздар деп калтырылып коюласыздар. Куду ушул сыяктуу. Калла иннахум ар раббихим йаума изин ламахжубун. Rabbisinin sululuğun görgөнү, бейишке умтулуп кирип бараткан адамдардын бир четинен сиз тосулуп каласыз. Эмнеге? Жасаган ишиңиздин арам экендигинен аэропортто тосулуп калган сыяктуу. Кагалайын жамаат, урматтуу көрөрман, бизге бөлүнгөн биринчи убакыттын биринчи бөлүгү бүтүп калды. Алдыда жарнамалык бөлүк, ал эми биз шам окууга туруп кетебиз буюрса. يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Амансыздарбы? Биз кайрадан эле сабагыбыздын экинчи бөлүгүндөбүз. Бул экинчи бөлүгү жалаң окуп, чалып, түз байланышка чыгып, бирибиз окусак экинчибиз укмай, ушундай сабагыбыз бар эле. Анда баштадык. Чамдайлы анткени бир убакыт учкан зымыры куш демекчи, бираздан кийин бүтүп калыш ыктымал. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Эгерде сиздерде китебиңиздерде ушул келла деген сөздөн кийин син деген тамга турат. Бел деген сөздүн үстүндө келла бел деген эки сөздүн ортосунда син деген тамга турат. Син тамгасы. Бул сакта деген. Сакта деген, мисалы мынак. Калла бал рана аля кулубихим ма кану яксибун. Сакта деген үндү үзүп токтотосуз. Мында азыр жаңы тил менен айтканда пауза болот. Үн токтойт, бирок дем чыгарып, демди чыгарып да киргизип да албайсыз да. Башталгандагы дем менен бүтүрөсүз. Мисалы,
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Bugün biz şu sakta erecesine göngül burabız. Bunday sakta erecelerinden daha bir kançası var. Anı uçuru gelgende öz uçurunda biz buyursa bayandap eskertip ötөбүз. Bugünkü birinci sakta uşul. Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. Men sabahta ayağına çıkıp çıkpay bizde tüz baylanış var eken menimçe. Alo. Selam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Жердигиңиz, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз биз жазып алалы. Машалла, Гулия Бишкек, ha? Başladık. Bismillah. Başladık kana. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون Maşallah. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك
Sadakallahul azim. Maşallah. Maşallah bizde Gulya elbette eskertip, aytip, düşündürüp, oňdoý turgan jerler bar. Misal billah. İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin. İza tutla İza tutla bu jerde siz täni qalqala tamgalaryna goşup qymylat. İza tutla dep ketip bartat da jok. Birinci te hareketi damma menen, ikinci te sukundu. İza tutla jongala İza tut emeste qymyldabayt. Andan keyin kalla bel rana ala qulubihim ma kanu yeksibun. Bir yerde sakta var. Kalla ün toktoş gerek. Ün üzülüp kalış gerek. Kalla bel rana dep koşup ketpesden kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Sakta köngül burgula. Andan keyin kalla innehum ayağındağı hum degen mimge aybay basım jasabad. A yerde hiç kanday basım jasalbayt. Jönle innehum tez ötüş gerek. Andan keyin ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu jönle ta'rifu dep biraz söz koyduňar. Ta'rifu jok sozulbayt. Ta'rifu zi boldu. Andan keyin yusqawna min rahiqin mehtum khitamuhu misk. Kalgandary jakşı. Elhamdülillah. Sonun boldu. Şol azırkı men aytgandarga biraz köngül burup koysaňar, inşallah sonun dağı oňda okup kalasyňar. Gaýradan başlaýbys. Bismillahirrahmanirrahim. İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin. İza tutla aleyhi ayatuna İza tutla bizde dağı tüz baylanış var. Alo, assalamu alaikum. Alo, assalamu alaikum. Alo. Aleyküm assalam. Kim dep tanıýybyz? Kaýerden? Kim dep? Ayşe, maşallah. Kaýerden? Kaýerden çykyp atasyňar? Kaýerden? Maşallah. Kana başladık. Başladık Ayşe.
Ayşe biraz toktop dur. Ayşe toktop dur hemen. Ayşe toktoy tur. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sadakallahul azim. Sadakallahul. Ayşe toktop dur. Senin okugan үнüңдү men укпай атам. Демек, мен укпай атсам, анда телекөрүүчүлөр дагы көпчүлүк укпай атат да. Кимдир бирөө сенин телефонуңдун микрофонун өтө жакын эмес, өтө алыс эмес, орто кылып кармап берсин, бир тунугураак укса, бир угалычы. Кана кайра ушул келген жерден баштадык дагы. Aha. İde tütle. Aha. İde tütle. بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم ثم يقول يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون Sadakallahul azim. Ayşe usul yerge çeyin bizim sabak. Ayşe. Allah razı olsun. Ayşe bizim sabak usul yerge çeyin. Bizim sabak 28 ayatqa çeyin. Maşallah. Mına hazır köp Kırgızstan boyunca. Balki başka jактагылар da көрүп атат да. Мына Айша кызыбыз maşallah мен эң жакшы окуп берди деп белгилеп атам. Айшаны Allah разы болсын. Айшаны ошол окутуп аткан ustadасы, эжекеси, балким апасы, балким башка ustadlardan алып атат. Тажвид сонун. Бир гана кемчилдик шаш окуп атат. Ал шаш окугандыгы телефондагы бирдик кетип баратат да, мен ошону билип атам. Мындан кийин эми шашпай окуп берет иншалла. Тамгалар бүт баары өзүнүн ордунан чыгып атат. Ар бир тамганын укугу берилип атат. Карабайсыздарбы? Ичке окулчу тамга өзүнчө, жоон окулчу тамга өзүнчө сортировкаланып, кадимгидей билинип атат да. Куд ичинде окуңуздар. Азаматсың, Айша. Бизде дагы бир түз байланыш бар. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ким деп тааныйбыз? Зухра кайерден? Машаллах, өткөндө да чыкты эле, Бишкектен. Кана? Машаллах. Баштайбыз? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل
تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ayna yaşar bihal muqarrabun. Zuhra maşallah biraz bar. Sabaqtar bayağınday çiğ ekendigi bilinip atat. Ança-mınça tamgalardan ele çıkpagany bolboso, negizden jakşı. Antkeni sozula turgan jerlerdi sozboy turgan jerler sozulup ketip bartat da. Men baştan aytıp kelem go. Tamganın okugu berilse, sozulgan tamga özünün ölçömünde sozulbagan özünдөй болуп окула турган болсо, анда башка бирөөнү ээрчип, башка бирөөнү туурап, обон чыгаруунун кажети жок. Эгерде ар бир тамганы өзүнүн нугунан, ордунан чыгарсаңар, ар бир тамга сизге өзү обон болуп берет. Кыраа, эң мыкты кыраа болуп берет. Ар бир кишинин өзүнүн кыраасы бар. Обону бар да кадимкидей. Тамганы начар чыгаргандардын обону өзүнчө мисал бир укулуксуз. Ал эми тамганы укмуш, ар бир тамганын укугун берип чыгарып окугандардын оозунан чыккандагы обон ал таптар кайталангыс. Куд ошондой болуп, тамганын укугун чыгаргыла, укулуктуу үнүңөр менен иншалла ааламга тааныласыңар. Мага сабак башталганга чейин күндүзү Ош областынын Ноокат районунун Алмалык разъездинде, Алмалык атайын кичинекей бир айыл бар. Разъезд деп коет, ошол жерде мурда көмүр экен, ошол жерде атайын 2-3 класста окуган эжекеси менен, эжеси менен 1 класста окуган инеси байланышка чыгабыз. Биздин байланышты алып коюңуздар. Биз көптөн бери чыга албай жүрөбүз, анткени биздин айылда интернет байланыш начар болгондугуна байланыштуу сиздер менен таптакыр ушу Куран окуша албай атабыз дедил. Эгерде мен рейстерден сураймын, эгерде ошондой Алмалыктан чыгып калса, улап койсоңуздар жакшы болмок. Алдыда бизде атайын жарнамалык бөлүк бар, буюрса сабагыбыздын 3-чү бөлүгүндө жолукканга чейин. يا حامل القرآن. Амансыздар, биз кайрадан эле сабагыбыздын акыркы 3-чү бөлүгүндөбүз. Анда чамдаңыздар, бизге окуп берген Гулия, Айша, Зухра деген кыздар болду. Ошол үчөөнүн ортоңкусу Айша бүгүн бизге өтө мыкты окуп берди. Ош областынын Арабан районунан болот экен. Аллах разы болсун. Биз дагы ушундай көптөгөн мыкты хафизларды күтүп атабыз. Мен али сөзүмдү бүтүп элек, бизде дагы бир түз байланыш бар. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ким деп тааныйбыз? Алейкум ассалам. Ким деп тааныйбыз? Өмүр, Каерден? Машалла, баштадык. Баштадык анда, окудук. Окуй бергиле, баштадык. Кулагыбыз сизде, окуйуп баштай бериңиз. Машалла. 13-чү аяттан баштадык, 28-чи аятка чейин. 12-чи аят? А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin.
ما شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ففي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ömür, ما شاء الله azamat. Tajvid ün şaşpay okup ar bir tamgan özünün nuğuna, özünün ordundan çıkargandığı buna ünün kozdop atadi. Ataylap bir ündü tandagan emes. Ankeni başka ündü tandoo menen okup tamgalarda öz ordundan çıkarbasa al ün kayra buzulup kalat obon. Ün obon kıra sizin özüңүздөн çıgat. Tamgalardın ar bir nukugун saktasanız sizden bir ün çıgat. Kadimde obon çıgat. Tamgalarda öz ordundan çıkarsanız siz dünyadaki bardık hafizlerden özünde kılıp okuganга жетишесиz da. Şontan çamdаңыз. Maşallah ömür. Allah razı olsun. Bizge atayın Koçkordan çıkkan ömür öte sonun okup berdi. Mına bizde bugün uşintip eki bir hafizda atsalışıp otadı. Jaraşka. Bizde aldığımızda momундай болгон атайын электрондук Кур'ан белегибиz бар. Бир ушул эмес, ушул менен чектелип калбайбыз. Бир канча дагы китеп белектерибиz бар, иншалла. Бул биздин эсалуудан кийинки, жайкы эсалуудан кийинки сабагыбыздын экинчи аптада кетип бартат. Биз 4 сабакты өткөргөндөн кийин сөз түрдө жеңүүчүлөрдү жарыялап, жакын болсо студияга алып келип, алыста болсо атайын берип сыйлайбыз. Анда баштадык. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله. Bizde dağı tüz baylanış var. Alo, assalamu alaikum. Maşallah. Kim dep tanıyız hayırden? ما شاء الله. تفضل تفضل تفضل. ما شاء الله. ايش اسمك؟ اسمك؟ الحمد لله. اسم شمو؟ سيد الله. ما شاء الله. مرحمت. ما شاء الله. ما شاء الله. سيد الله. مرحمت. تمام. تقرأ سورة المطففين من آية 13 إلى آية 28 آية. تمام؟ بسم الله. تمام تمام. فاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
ما شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. بارك الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله سيد الله. جملت وأحسنت وقرأت، يعني أعطيت حقوق الحروف كلها، يعني ما شاء الله. أحسنت، أكملت ما شاء الله. ورمتو وبارك الله فيكم. وبارك الله فيكم. ورمتو көрермандар, бизге атайын бир Сайдулла деген көрерман Тажикстандан чыгып окуп берейин, ушул сүрөнү эмес, бирок Фатиха, Ихлас, Фалак, Насты окуп берейин дегенден убакыт бердик. Көрүп атасыздарбы, биздин Кур'ан окууну үйрөнөм аттуу сабагыбыз азыр интернет көп жерге торчосу жайылгандыгына байланыштуу дүйнө жүзүн каптап атат да. Ошон үчүн чамдаңыздар, сиздер дагы ошо дүйнө жүзүнүн бир бурчундагы ошо Кыргызстандан чыгып атасыздар. Аллах разы болсун. Чамдаңыздар. Машалла, Сайдулла, Аллах разы болсун. Машалла. Бисмиллахир рахманир рахим. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Bayağı ушул жерге келдим эле. Бизде дагы түз байланыш бар. Алло, ассаламу алейкум. Саламу алейкум. Кайерденсиз? Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Машалла, Акбермет бизге дайым чыгып окуп турат, Баштадык,
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. صدق الله العظيم. Maşallah. Ak Bermet. Jatandan okuturayın. O şobasına qaraş. 28 ayatqa çeyin. Yusqawna. Maşallah. Şol jerge çeyin. Yusqawna min rahiqin mehtum. Yes. Sadaqallahul Ak Bermet. Sadaqallahul azim. 28 ayatqa çeyin de. 28 ayatqa çeyin. Allah razı olsun. 25 ayette yusqawna dep ketip kaldı da. Ya tamasının üstündeki damma okulbay fath mene ketip kaldı. Maşallah жақсы. Bizge Ak Bermet murda da okup berip belek algan boluş gerek. Жеңишке жетишкен. Dağda da ошентип misалы hareket kılıp atat. Belek alış üçün emес. Окугандыгын bir өткөрүп алыш үчүн. Анан башка бирөөлөргө моментте окушсаңар болот деп сабак болуш үчүн окуп берип атат да бизге. Азамат, Аллах разы olsun. Азамат. Мен баштай берейин. Бул жерде сауд билля. Калла иннахум ар раббихим yawma idhil lemahjubun. Kalla. Bu жерде med munfasil var. Med munfasil kalla harfmattan keyin innahumdagi hamza alif kelip atkandığı için. Ökö bölük sözde gelip atkandığı için bunu med munfasil 3'ten 6'ga çeyin sozobuz. Kalla innahum ar rabbihim yawma idhil lemahjubun. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Misalı çınığı ayatın manisini düşüngen hafizler uşul yer gelgende ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال basım berip anan hada degenge katurak basım beret. Ankene al kafirlerge, facilerge, fasık buzuklarga Allah taraptan kadimgide öktön buyruk kelip atat. Mına şul bolçu silerdin jalgan degeniңер. Tozok jok dediңерде. Mına jalgan degeniңерге emi kirgile дегендеги өктөн буйрукту кадимгидей бош окуп келе жатып ошол жерге катуу окуш керек. Ал эми бейиш жөнүндө такыбалар жөнүндө келгенде кадимгидей жай баракат адамдын жылмайганы билингенсип кубангансып бир нерсеге сүйүнгөнсүп окуш керек. Анткени ошол бейиштиктердин ичинде сиз дагы барсыз. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Бул жерге чейин кафирлердин, бузукулардын sıfatı кабары келди да. Эми كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Күлүмсүрөгөн абалды. Анткени бул жерде такыбалардын өмүр баяны, такыба жакшы иштерди жасагандардын ысымдары, анын атасынын ысымы кошулуп иллийинде болот. وما أدراك ما عليون.
وما أدراك ما عليون. Bizde dağı tüz baylanış var. Alo, selamu aleyküm. Kim dep tanıyımız? Qayerden siz? Nurayda? Başladık. Başladık. Aha. Sadakallahul azim. Nurayda bizden sabah uşul jerge çeyin. 28. ayatga çeyin. Allah razı olsun azamat. Öte sonluq berdi. Tunuq biraz ele şaşıp koydu. Bir gana 26. ayatın başında estağfurullah billah. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Khitamuhu dep sozulbay kaldı da. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. Öte sonluq berdi. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun. Nokatan Nurayda degen öte sonluq berdi. Hayradan biz. Estağfurullah. Kelgen yerimden. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب را جون boyunca kalat كتاب مرقوم ankeni sükundu ra tamgasından keyin kelip жатқан қатқалаң жон оқылуучу қаф тамасы дамма менен келип атат. Эч качан китабум марқум мар деп эч качан ичке окулбайт. Ал мар жон окулат. Китабум марқум яшхадухул муқаррабун иннал абрара лафи إن الأبرار لفي نعيم أبا قلقل غلب قيمة توقيوس إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك أرائك degende bu жерде müttasil бар. Аны сөз түрдө 6 Arif 6 alif josa 6 manja jumgancha sozuşubuz gerek. Alal araiki yanzurun
تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وشل ختامهم مسك деген söz يسقون من رحيق مختوم дегенди сыпаттап аткан болуш керек да, ошон үчүн ошого окшош обон менен келип токтош керек. Мисалы мынакей: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. Bizge bölüngön Kur'an okuunu үйрөнөм деген темадагы сабагыбыздын убагыты аягына жетип калды. Кийинки жумада кайрадан дүйшөмбүдө түзөбодо көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.